Maloi la mali aho e ki welele tonga kotoa pese fia ki talitadu lele ki mo tolu ki o mo uni ngongo me le te o tonga ulua ki me waka mafo ki te revi soni tonga ki he hoani. Wakaikai ngai ulu i o ngongo. Hala kuini Elizabeth Siua i hono ta o hiwa no i pongponge aho ni kai hoko ha ke no alo lai taha peri nisi saalesi ko e tu ia Peritania o kamatalau i ahoni. Huki e kai ngā tonga i Nusila i hui keni ke mau inga hono ngai aki ka iau lea whakatonga ke tu uloa ki he tau tangata hoko. Pea ngā whakaivia e he waa whiriri wake ea e nau whingai aki me ngai kautaha mitia i tonga ni kia ngai whaunga kuto e le lei mo mahinoangi ki hono whailoatu ki he kakai e whanua ai ngahi ka venga maho inga o e whiriri wake o e ea. Ko e wakairewa eni ki he whakaikiki. Kua si longo ai ngai whanua i ulo pepe ai tawanga ai ngai whanua kominiweli i heo ngona ai talam he ofisi palasiko i o Peritania. Kua hala e tāhini kuini Elizabeth Siua i he pongponge ahoni. Ka koe whiawhi tuapule lulu ia i he taimi ko i a Peritania. I he hala koini ai kuini i he palasi Balmoral i Skotlani i hono tau hiwango fulu maono hiriangi ia ene pupu lohi i he ngahi ahasi i ko malewatu. Vai whanua tūpola mo i whakaikiki. Ko e hala ina kuini Elizabeth Siua i hono tau hiwango fulu maono, ko e kakato ia tau e fitungo fulu ene i he taloni o Peritania, talu mei he tau taha hiwa ni maua, lolotonga o kune ki tau o fulu maa nima. I hene pehe, ko whahau kai pe mei he office palasi whatu i o e whanua, ai hoko hake ki he taloni o Peritania hano alo lahi taha, pea e iloa ia ko kingi sa lesi hono tolu. E hoko lewa hono oho ana ko kuini Camilla. O wongo foki Peritania e hala e tahine kuini, ke hui ke tūtai ene pule i he tau eni e fitungo fulu, talu mei he tau tahiwa ni maua, pe agu toi tohi foki he historia ke tō taha wholua taha ia kine i hat lakanga taloni o ha whanua i he ngai whanua Empire Peritania, pe a whikaua i he tuu a mamani. Kai ke he ne hoko a kuini Elizabeth ki he taloni o Peritania he tau tahiwa ni maua, he ria hala ene eiki a kingi siausi hono no. Ko kingi siau si ono lewa na ni hoko hake ki he taloni he tau tahiwa tolu ono, hiri hono momoi hifo ki ai he taloni e hono tau kete ko kingi e tuate hono walu. Ko kuini Elizabeth ko e alo lahi taha ia, he alo e toko ua a kingi siau si hono ono mo kuini Elizabeth ne iloa ko e kuini whehuhu, aia ne ospekia hono te hina he tau wafe maua ko Princesi Makeleta. Ne ta ane a kuini Elizabeth mo Pilinisi Filipe o Kalisi he tau tahiwa whawhitu, o iloa ia ko Pilinisi Filipe ko e tiuke o Etinpua. Aia ko e hala ko eni a kuini Elizabeth he ahoni, ko e hiripe ia tau e taha me mahina e nima mei he pekia a Pilinisi Filipe i e peleria tau ko o si. Ko e hala ko eni a kuini Elizabeth o ke lau maali e pe hono ngahi alo e toko wha mo Pilinisi Filipe, aia ko e lahi taha ne iloa ko Pilinisi Salesi, ka ko eni ko hoko ki e taloni ko kingi Salesi hono tolu. Ko e whikawa ko Princesi Eni, ko e Princesi Pule, ko e whikatolu ko Pilinisi Antelu, ko e tiuke o Ioke, mo e si taha ko Pilinisi e tuate. Lolotonga niu ku te eki ke whapapau i mei he office palasio e whanua e taimi mo e ngahi o wau ki he wau mea whaka eiki mo e te lio o e tahine kuini. Kai he ko e wakaiko iki he wao tongani mo Peritania ni o si ha ele mai pe foki a Queen Elizabeth ki tongani i he tau tahiwa ni matolu hiliange ia ai iloa e foi piliote i hona wau hili whakalau ni i he whakapa makehe tahine kuini sa lote tupou tolu na ane to o ai e loto e lau i miliona i mamani i hene whātō ki lalo ki ha ele lotonga ai uha o i kaikito i ngai ake whamalmalo e saliote na ane ha ele ai whātaha mo e hātu i kekehe i mamani. Nā ne toi ha ele mai foki ki tongani he tau tahiwa fitu noa, me tau tahiwa fitu. Me iai lewa me tautou ahi mai ki tongani he ngahi kātoanga mo i o wau whawhanua en ihi, ko i kau whafofonga me i he whale o i tu i Peritania, o hange ko i ngahi heli whaki kalauni, o i wāwhe māwalu, mo i wāwhe tahanima, mo i ngahi o wau te lio, me mea whaka eiki, o i whale tu i o tongani. Kai ke he mahino pe foki o kei mālohi pe wāwha diplomatika e o ngā whanua, a tongani mo Peritania,
Ai au ai hona ofisi whakatala whikaulahi I tongani mo tala whikaulahi ko Lucy Choice pehe ke ofisi whakatala whikaulahi I tongani I Lontoni o whahaku whatongia ia eiki whane tu pova wau tui wakano ko tala whikaulahi lolotonga ia atongani I Pilitania. Maa ngongo ali te o me televisioni tonga ko au wahi whanua tu pola. O kurotonga I he wahi whanua haapai I tala whikaulahi a Australia ki tongani, Her Excellency Rachel Moore, o mea ahi ke ngai polokalama tokoni a Australia ko lawa le leia whakahoko ma whakoto'u I he wahi whanua Alice Tupou mo whakaigigi. I he ripoti mai ai ofisa whitutaki ai ofisi o he tala whikaulahi a Australia a nau tau whami he wahi whanua haapai, nani pehe ai, nei taitai lei e matapule e tauhi whanua o uiha hala toko ua mai ka inga o uiha e nau whalawat koe a ahi ki he ngāwe kaula tonga whahoko I he whama sola, koe tokoni moia a Australia o kulang miliona. Nane pehe utoe pe ai wike e taha pera kato ngāwe koe ka malawa ke whama ui e whama sola, he utokoni ke mauanga uhila koe a whilemea mo uiha. Nei hoko te pe ai nau a ahi ke wahinga pukotala, ai au kia e whama sola I pena nau wakai ai ke tu unga kia e ngāwe I ai, kau hika ka kato pe ngāwe ke whama sola I uiha e hoko mai lewa ngāwe ki ono langa mo whakakato ai ngāwe I pukotala. Koe a ahi koe ki lai whai ki lofanga ni tai tali leik matole o ki kakolo ai mo tupe ko militoni a paongo ka mai whai ako pia mo e kainga a mo whanawako a GPS a lofanga ko hui nea ko kalama a tokoni a Australia ki ono whapaanga nau ke mea painga ki playground ai nei lava ia ane afi o hono hopoki a papua ki a ngāwe ko ia ai me tokoni e lia tokoni Australia ko DAP tawa kei program ke community au kau ai playground ko ni to ko ki mpaka a vainga ko ma ai whanau e fu me alahi ania ko me mawinga ia e whanau e na wongoi ai au nau lave monu ia e palakalaka nau vainga ka magtokoni ia ki he whakatupulaki nau ngau e whakataha teamwork ai maa ayanga tukunga na whakakaukau ingahi mea whakaako pe mga mea wha sosiale tau ke ama peko kia paka koe ni ke whatataha kia e kainga koe motu koe taitalelei au pito ki mautolu e kainga koe na I lofanga pia mono whamalo ia e kawhe kaulahi ai ngāwe ko lava kai maa ai no ngāwe aonga aki ai paanga tokoni koe me Australia ki nau ngāwe. Koe lotonga ni kui pangai e talwhi kaulahi a Australia ki tongani, pia na e lawalelei ai ne whakataha mo tokoni ko wana o haapai ana vikoso I ngai ka venga ke kehepe. Pehe ki he whakaawat koe ai ngahi whiema o tokoni I he ngahi eria ke kehe I he ngahi ngawe koe haapai ai a mei koe whiema o lahi taha koe ngahi nau pehe ki ono whale rei koe ngahi aluanga ai kau porio I ngahi eria hiwa o kawa e sentamo ui I he wahenga whoa koe apia ko lau tohi e ua ko whale loa me ngai wheito o whawhahoko ai ai whataanga ka kai toko lahi. Ma ai ngonga leiteo mo e televisione tonga ko au Alice Tupou. Ke tū loa ai lea whakatonga I Aotearoa. Ke ukia ni whakahoko aki hiwi keni ai wiki lea whakatonga I Nusila ai neka matai ahmoni te ke katoa pongi. O ngā maheni pe whoki ke whakahoko ai wiki lea whakatonga I Nusila I he tao kotoa pe. O ke ngata pe kawatu kei ka kaitonga kunau kau ki ai. Ka kutoi makehe mo e kawatu kei ko ia ai ka kai me ngai matakari kehe ke hiko maho inga ko ia o lea whakatonga. O kuanga maheni pe whoki ke whahoko e wike lea whakatonga I e tau kotoa I Nusila. O kai ngata pe I ka kaitonga o kunau kau ki ai. Kau tai makehe me kau mai ki ai ai ni ihi koe ka kai me he matakari kehe koe uhi koe nau maho inga ia I he makehe ko ia o lea whakatonga. O ko taktaha pe whoki ai whanua Pasifiki mo hona wike I hono whailonga I koe Nusila au nau lea tō whanua ai nei pole I ai I he wikeni e he Egg Minister koe o whamalmalu ai ka kai Pasifiki I whanua ko au Peter William Sio ai ka kai I he wikeni ke nau lea whakatonga atape o I kai ke toi whiema au ke nau lea whapitania o tau te whito keni I koe whanau tau tupu molonga I whanau. Nane pe koe whaamu ke e oai mole me he tamasi I tahina I tonga kotoa pēna e whaele I Nusila ai koloa tu whaholo tupu mo ia koe tonga ai lea tu whanua ko ia honau whanua. Lotonga ni neongo koe lea whatonga au kukatoa ngai ka kukau I ngai polo kalama koe ko whotutu e kau taki o e ngahi kolo ko ia
i Nosila. Ano whai vea ko mo ngahi ta whaaki kehe i ho tau tala tuk whaholo mo historia. Aia ko kau kei hono whakai vea ho tau tala whawhanua i he tupanga ko e ka kaitonga, ko e koloa me ngahi nau tuk whaholo, ko e ngahi whaiwa me ngahi o wau, ko e lotu me ngahi tui ko e ka kaitonga, ko e whanofnofo wha sosiale ko e o nofo a kainga, ko e mea tokoni mo e whananga, a e palowe e pi me lea tonga pe heke mahina whatonga me ngahi ta whaaki ki heke pe. Ko e whakaukau ke te malawa e he tau tangata o kua ngani me ka hau o ilo, a ko mo whatolonga e urunganga whawhunua e tonga, ki e tau tangata hoko. Iene pehena e whahoko whapiako mo University ai kawat koe tau tupuma no ngai whanau ke whailunga i koe wike lea whatonga i Nosila. Ke neonga ko Nosila ia i he wikeni me lea whatonga at pe, ka ko kawa tuki ai ni ihi me tongani o whawhau i mitia whasosiale, i e mahino koe ka veinga mana ko ataha ia i e mitia whasosiale i he rotongani. Maangonga le teo me televisione tonga ko a Alice Tupo. O ku teke mo whakaiwia e he waa whiriri wake e ai potu ngawe midek e ngahi kau taha mitia ko tau api tongani, kia ngai whaunga o ku toi mahinoangi ai ngawe ko ia e waa whiriri wake e ai ku whai ke uhi kono whaka o mo whakailo atu ai ngahi ngawe ku nau whai ke kakai e whanua ko uhipe ko e maho inga ko ia ke toi tuka ngange e kakai e whanua ke ngahi we sia tamake ku hoko me he whiriri wake e ai. Nei ka mataya ne awhi polokalama ako aho e wai potu ngai midek wa ako e whiriri wake e me ngai kau taha mitia i he whale whataha anga whao ni loa a iak wha osia i ahoni. I he whamatala tale ki ta pule o e waa whiriri wake e anu isa tu i a whitu malolo ko e whaame polokalama ako ni ke whai a whingai aki mo e kau whaingongo i hono whakailo atu ke kakai e whanua ai maho inga pe koe ka winga maho inga ko ia whiriri wake e ke whapapau i o ku mahino le lei ke whanua ai ka winga maho ingani. I kei ngata aika ke whai hatala noa pe anga whewhe hono whawhihoa naki nao ngahi ngawe ku whai mi he potu ngawe. Ke whina pasi mo ngawe ai kau whaingongo kai malawa ke a o le lei mo mahino ai ngahi ka winga ke whiriri wake e tau te whito kano ngahi we sia tamaki ka ia ke ka kai katoa pe i tongani me he lalahi pe ki he iki. Nā ne beheko taha eni e polokalama maho inga ke whai ai hatala noa, ko e hahato koni ti nau whingai aki ai ke hono whailo atu ki he whanua, ai ngāwe ku whai he potu ngāwe me ngāwe tutonu ke whai e he whanua ke no matatari mo whawhipaki i aki ai nunua komi e whiriri wake e ea. Lono tonga nina mea heni to koni tara whikaolahia Britania ki tonga ni o whaaki atu ai mea ngāwe whai tā ki he pulelahia potu ngāwe midek, ke tō koni ke ngāwe ko ia waa whiriri wake e a ku whai kono to'o moho no hulu ngai ata me we sia kovi ko ia ku hoko ki tō ngāni tupu me whiriri wake e a. Ko e whaamo e tō koni ko ni ke tō koni ki he potu ngāwe i hono tuku atu e ngai whamatala mahino mo whalalaanga, whikau ake o me palopalema me we sia tamaki o ku tō whangai e tō ngani ke hike ngai whiriri wake o ku hoko ki he ea. Na e whamalo ia heni e he pulelahi e potu ngāwe, paula mau, ai tō koni kua whaaki. I e mahino e toi le leiangi ai tu whaki whamatala koe tuku atu e he potu ngawe ki kakai e whanua ke nau ilo lahiangi ki he ngahi we sia tamaki o ku hoko. Nā ni peheko te whito i tau mua ia ai whingai ake ku whai me kau whaingongo, he ku hoko ai kau whaingongo koe mea ngau i le leia ki no tu whaki atu e ngahi we sia, o ku hoko me he whiriri wake o ea me ngahi ngawe ku nau whai kono me teki ake o palopalemani, ke hiko hono malui ai hao mo e malu ko ia e whanua whakalu ku fua. Kai ke koe porokama ako ahoa koe nia ko katoia i he ahoni, ai ako hono mui mui ipe eni o e fofua porokama ni whai ko ia i he tau ko si. Nengo ko wiki e taha i kei mori e toko tolu i hawaka ni ngoto i atoru no koe maina ko si. Ka ko ke hoka tupe ngā whakataha i polistonga mono ngā hoa ngā ue whahawhi mo ui i e whe kumi ki kau tangata koe ni kunau kei mole i taha i vai whanua tū pola mo i whakaiki iki. Ko whahinga whoki me kau polisi ani i koe nau kau he whatamakini ai nei uraki ilo e whatamakini i he kakau mai tō taha i toko ono na e wholau ai a ko whereti tahi whisi whaha i walu tau whanga fulmahiwa me vaini o haki niu tō ua i heng pule lulu a tō taha o a gosi. Nei ngāwe tlewa ai whekumi o mau he pompong pule lulu peko ia ai onga mata pule toko ua ko te vita sa kia vai lea ta uonongo fulu o honua ewa pe kia makistonga ta o whanga fulmawa o nua lei ne mau koe kone mālolo. Nei hoko atu ai pe ai whekumi e he ngahi mata whanga tata kai koe o i wahe hake,
I tahi pe heki uta whatou osi. Nei ai mai whainga maali ke whahoko no whasio me he ata I he tokoni mai kau taha whakapuna lulutai. Pea koe katoa ngai whainga ni nei kai haola. E pompong tople lulu a haulaki koe September wanoa woa. Na e a ua toa e whekumi ki he whanki motu koe hita whaaki whatoke lau me whahake koe atonga tapu. O ka waia e weiki. Tau, ata, nuku, fukawa, motu tapu, o ne vao, o ne vai, pehe ki monoafi. Na e whahoko whoki e kumi takai I ngahi matawhanga ngahi kolo hahake me la wenga tonga ki Niuto Oua. Ne mawe halipoti me he whanga koe ko emeline I Niuto Oua, ha ngahi naunau na e tawhia mai ki he mata uto uta. Ne kau I ngahi naunau ko ni ha ngahi hina lolo pehe ke ngahi kolo a kehpe. Ka matapule toko tolu ko ia o kukei mole ku kawai o tangata me ohonua e ua. Ko Malakai tonga Wailea, pe koia na iloa koe ko Kelepi Wailea tau whanga folu, pe gia pita sa nere uvea tau whanga folu maua, pe amo tuitalau Kingston tonga ta o tahanima o Noalei. Ka kehe kuia I e kone me kau polisi kia taha pete ne mao whamatala e ala tokoni ke whekumi koe ulo tonga whahoko, ta tau te whito ke wahenga whakahake koe tonga tapu, ngahi kolo koia I halaliku e weiki mo e waifonua e wa, ke mau kātaka whitu tākia ke whika o telefoni hiwa wawa, pe koe watolu whitu taha tolu, pe koe whitu no taha wa whitu taha, pe koe whitu walu tolu whitu wawa taha. Ma ai ngonga le teo mai televisone tonga, ko Walis Tupou. O ku maho inga ke kōsirio e ngai pisnisi a no silai whima o ke whoki ke ngā mahini, whakahoko whatongia koe ngai pisnisi I tongani, hirianga ngai whenga taa koe ni whenga ngai mo e whanua I e tau e wā kōsi. Ne whahokai he wike ni ai whakataha ai kōsirio pisnisi a no silama e kōsirio pisnisi whakataha ka no silama o tongani, whikau ake me maho inga ki nau whiako ake kena toi langahake sektoa o e whakalele pisnisi I tongani. Ko e taha eni ngai polokalama me whakataha ne whailoro tonga wike lea whakatonga e wike ni o me ai eksea o e whalealea no pere whawhanua o ne whahai ke whakataha angani ai ngai whakakeake ko e sektoa e whakalele pisnisi tongani. Ne whamamawha i eksea o e whalealea e wheinga whakakeake ngai pisnisi hiria ahno tāpuni e kau awhunua tongani o au ki he tau ewa pe heke mapuna koe mo ngā whihunga tonga hunga apai. I kai ngā taiga koe kau kei mo I ngā whita ake ngai whanua o mamani ke ni whatupunga heki hiki ko ia o I totongi koloa me wesia o I te taki mamata. Ko e whataha ko aki whakaukau koe ni kautu kei men I ke peohange ko toki tā siskula palo siswha me university ko ia Aukalani ke kau whaiako I hea ko pisnesi e ngāhi university ko ia Ino o Sila. Ki mo pe tau mawai te wakaingi pehen ke ngāhi ulu I o ngongo. Hala kui ni Elisa Pesiwa I hono tao hiwa no I pongponge aho ni kai hoko hake hono alo lahi taha piri nisi sālesi kai tu I au Britania o kamata lau I ahoni. Huki ai kai inga tonga I no slai e wikeni ki he mau inga kuia hono ngawe ake lea whātonga ki tu uloa ki he tau tangata hoko. Pea whakaivia e he waa whiririwa ke e aina o whingai ake me ngai kautaha miti ai tonga ni kia ngai whaunga kuto e le leimo mahinoangi ki hono whailoa tu ke kai e whanua ai ngahi ka venga maho inga o e whiririwa ki o e ea. Koe ka katoe pia e ngāhi ngongo mo le teo tonga o loaki mo I wakai mawhoki televisione tonga ke hawani o ke e whaamoni au taki kotoa pe ke loto whāne kotoa pe. Whaamalo tu hita ke I whi amai, ka maumi au.